Oh, guys, good morning. Tuni tuni phana video kan sim di chi mas dang he pon na. Tuni akhong video sim gut cho hele. So na pana kana nga azing. Izat ve ham khat kana try he tan na. Google AdSense pin hi ahung thung te mo ba ji so tulai ga le tul ji in ham thil ho nge hung thung wa the pon na. Hita hi pham hung delay kha hen. August, October, November, September date 3 nya chu ke apply hin la. First apply ya chu hung pun hin la second apply ka ball kin second apply ka ball zo pan a chun tu ni chun ong thungin na. Mi tam pita dinga chu chi Google AdSense hi mu lo a dinga YouTube sim se ma che ya dinga pha chom lo hin na. Yong le chi Google accounting Google AdSense account ngai te na pin hi pi lo wa le I khat ho ti dam monetize so he ki di monetize pai yen hen na yong le tu hin chi Google AdSense zo a chun postman pan hen thai na tu chun khan mu in to he khan la sa di ni ya hin na Google AdSense pin hung na chu chi value sun Google AdSense kamin hi le lalpol in chi Google AdSense hi in tuni na hung na in chi hung lo le kan lung thoi man hen na ji chu chi ki mu lo wa le mo se di hen thil video ho ki sim wa hai ka na ji lo hin la ki pa te in tia hung mu thia kom ta ji in you ka subscriber chung ho le viewer so chunga ki pa thu kan se hin tin tuni zo le se khat pin hi ka tai ba sunga he pin umen na 6 digit pin umen he chi si zo le bol de hen zo le khan tabang hi hung pana ne khat tham YouTube lang hung ke thanom deu na chi hung lo ale kan na be pan na be hi an hen na chi hung ji hen tu hen tham khat ka thanok nong ki be lok chamen no ho za la ka mu the hen ni chun tuin dang se mama ki pa thu chi hong ji a ki pa thu video kan sim chom kan je men ve zo se chunga ki pa thu gang se in je tu ban tu nu ngal ki bang ni support ding wen ki tem ve